Jong ki security guard. The qualities of the good security guard. Ngadon chipel tuli kita ki quality. Hoi ki don chibun ki wepat. Palat ki chipel tuli kita ki qualities. Andre hegre kapor ngakwa ban pule. Ban sambat pia kita ki chipel tuli ki qualities. Ki ba pide bandon kum ki security guard. Ngan ye tu ye pi bang apet ye pi ngam yo I kum kita kisamla handre ngai I ye pi kum kisipai ki ban wan ra e ke chong suk chong sain ane ke ding sngai jo ki breu ki jongi hakino kino ki jaka ki ba pendon la sha la chi sni na salute ye pi ya ke ding slur ke jong pi ban shime ke sen jam ban long ki security hakne ke por ngadon kembang ong chi pheu tuli kita ki man ki ban ning kong am kwa ban translate Kebaning kong, ke quality kebaning kong jong kita ki security guard ki babha ki baklain. Kalong pagidei bandon ya kata ke baki ong ke physical and mental fitness. Kajing long klain hakabet bat hakajing mut ni berkat. Ngam kwa ban keli na ya pi hakana kapor kat nongon da pedang jong ki Kristan ki badai Kristan ngam kwa ban keli. Dengan itu ya pi Kene ke Bible ke Bangadon Hakmat jonga ke Krenlut na ke benta Barok na ke benta ki Kristen bat ki bombe Kristen ru hakene ke pon ngadon ki khot Bible ki Bangalasot na ke Bible ke bakren sepang katang aku abang pule na Isaya saupo ke lonong ke balai kuwe ke tinu blek ong kumle andre kita ki ba ap khmi ya utrai ken petmai bo ken her sejrong dak tap niang kum ki pukni ken mare bat ki nom sngeul thai ken yai bat ki nom sngeul wai Kadon kam haduk kata-kata Bapindon ke bor berkat ke basyai bat ke met ke pat ke basyai ke baklain Kenang bapindong kita kinong trei kinong yada ke baklain bat ke badon burom Namat nakta kadau anda filami nakane ke agency ke jingkentu ke jonga kalong bapinjai le mi not bat kilang met bat bapinle eki kam ke bapinle Kenang bapinyo Ya kata ka bor berkat ke basyai ke baklain bat ke met ke pat ke basyai ke baklain kata ka dei ke quality ke banding kong ke baar kata ka ba ketin pareng ke ong vigilance lane alertness abang itrase che kasi kata ke jinglong husiar ke jing syarai bat ke jinglong syalak ke jong pi pidi bandon kaneka quality ke jinglong husiar ke jinglong syarai Kajing syarai bat kajing long syalak. Ngaku aban pule na ka cithi ke ban kong Petros ke lenang kebasan ke bapra kong kumle. Topin le adkar. Topin le adkar. Topin ye syarai. Naba uta unonya lek jong pi uba soitan. Kumusing bekerhu uyat keleng. Udawat kenang ye uno ru ba unyo ngoy keli. Ngap ngidon sibon kinong syun ha ke pathe ke bang imenta. Aba pipet ki kubor man kasngi penyo I ya ki jingja ki baharukom ki basno dream ki ba I dream tang bante hagane ka por ke Bible ko ong to pin le atkar to pin ya sharai nama hidon ki nong shon unong shon u baning kong u dai usoita bat ki agent jang u usoita ula bat bedan kam da ki breu ki para breu kinong tu kinong lute kinong shono kinong penya breu gumtar tatar Nak kadau pide bandon ya kena ke quality kajing long adkar bat kajing syarai bat kajing syalak kabalai ke quality kabalai pide bandon kata ke baki ong a good communication skill lane kasap grand kasap pen ke Bible ke ong ngan tu pi ke ong kum le sepang ke ke bang ide ban grand Dadang ipule Matius kelenang kebasan kekat kebalai punyau ke ong le. Andai ka ktien jong pito ai bakan long ke ba hoot ke ba na ba ke ba tam na kita ke long ke ba sniu. Ya ke ba hoot pide ba nong hoot. Ya ke ba pide ba nong pide ba nong ya ke ba hoot bat ya ke ba hoot. Nama dada pile tam ya kata ke Bible ke ong ke long ke ba sniu. Pide bandon ya kane ke jinglong ya ke bah oi jisu uhikai uong ya ke bah oi ya ke bah
Langta kabasau, ke quality kabasau, keba pide bandon, kata kalong keba kikot hakden pareng honesty, lane integrity, ke jinglong keba baik, bat keba hok ha kadot. Pide bandong kibru keba baik, bat keba hok ha kadot. Pemde bandong kibru keba kelain kembangi ong syangi. Pemde bandlek kelain, pide bandong keba hok, bat keba baik ha kadot. Proverb cipeu kelenong kerkat berkendai kawan. Uta ubayaj baik uyaj skem. Hari uta ubah pendor. Ialah kelenti on itu yau. Ubriu ubah kelain pinla ban itu. Dagar kom keren jong. Dagi kedin kita lek kiba ukreng. Bat yaki briu kiba long hok. Bat kiba long baik kedon nuru pila ban itu. Tapi kuat kumno bagi briu kan ong ya pi. Kajeng kuat jong pi kade ban long bagi briu kan yo i ya kajeng baik. Jong ka donut ke jong pi, ya ke jinglong hok, haka kam ke jong pi, ha kita ka ba ya kiba filtrai mang nesya kmat. Kebasan, ke quality kebasan. Kata ka long pide bandon ya ke bor, bat ke jing start ban bisa, dan ya ke judgment. Pide bandong kiba nang ban bisa. Kumno pen bisa, ke Bible kong pi wat bisa tang naslah ngap. Henry Bishar, dah kejeng Bishar ke bawah. Pemde ban Bishar tang naslang ngai pis ngau. Pemde ban Bishar tang naslang. Henry pide ban Bishar, dah kejeng Bishar ke bawah. Langta ke bawah Henry. Kene kalong ke way nak ibat don kam ketang kalong ke teamwork. Lane kejeng atrai lang. Pide ban don ya kene ke quality kejeng la ban ya atrai lang. Ban ya buram keliang haka kam kajam. Ladang ipule Ecclesiastes kelanang keba saw kerhot ba kendai duk keba khalar ka ongkum le la keba angut banye keba webriu nama kidon kanong babha ya ka jimproi jongti nama ladakin or uwe khli ya la ulok han recorded ya uta uba marwe haba or patumdon mano ban khli yu pat lada angut kia thia lang tekis ai han re kumno webriu ula ban sai Balano, balada uno, ubriu ujomno ya uta bamarwe, arngut kenjeng yale ya uta. Bad ya utelai, ubayai, but umla ban pentkut sian ngap.